jong ali tumhan anhi pachini ti anote na phanda ka pachani the pon anang phanda men ni pen akroti lo cuma dia lo akai bidan sing tra se alang ni phanda ni ben pachini kang tu se alang ni same alang ni mena chu pachini da bak se ni ben se patin bak alang ni 15 nong mahamaya constituency lo ATS alang ni bidan sing tra alang phanda karbi apo aman ke do karbi apo kan kap chu pon phanda dang ngir to phanda me chu neng ri lo to se alhi pachini andeng bang lapan se ribikya dong jong se do thulang pate mo ako apor mo support e bang ka so to lang bang china so to lang sia na pharu to lang ni pharu to lang ni pharu lang lang hi ria nam to lang ro ria nam to lang pa nam to lang ro ya nam to lang jega nam to lang la bia nam to lang la chana nam to lang te ga nam to lang so nam to lang ai phi juga nam to lang ria nam to lang te yo nam thing pia nam to lang thing so nam to lang ti ba nam to lang ti yo nam to lang te ti rim ti ma na tum te ram ma na tum to pia tum to lang cha tum to lang ang si long ni ke hang pa ti hang ti ri me ma na tum te ram ma na tum te lang nang litum ning bita nang nelo jer at jet ta ning bi nang nelo nelitum APHLC yong si ke hai lo pulo tangte ke do anason tadi tribal dom si pilapo karbi chot pugali tribal dom athema 6 schedule paragraph 20 lo karbi area pule hada ke tokali hada tribal area pu si ke tok lapo si tribal atum antuke inglong arat jasemet inglong arat tum antuke lapen akapre ka tribe tunda dolang halatum antuke hedi nelitum dak 6 schedule long ke long nang ya ot dulu lapen halatunge aron ben si ili claim nang ya pot ili dan ha be cancel nu dagi la cancel sel halatum pantuke halatum ha mata eto nomination nominated MDC MSC anta hedi la tribe atum angbong pa sini tum pichot di la so ke ready lu Sakori an tribe tu man di picture po. Kedotang lonon kipitang Sakori long lia pata kipitang voter list aron repen kitia tu man kipitang an tu geni tu cancel lap po. Lah. Paragraph 2 sa paragraph 7 benta aron silam uni bangala election ke hai tu silam lede. Amasing ni tu election hai nangji tangte pusi la 24 plus organization ke pavit tu dak sini tum APHLC pusi ni tum ka salam lo. Lasi election ni sedan lo pen non ke wangi MSC election ke lake thurdun bekpo athema hedi ki thurdun chot kali rat atum la solam chini nangi le lawang su council election ke hala MOS to September clear ni ka sohi hala dak close 2.3 pen apot long recap kachojot long recap pulote mathatha constituency cap pula tema thata West Karbi Anglong constituency sirkebet ante West Karbi Anglong adang ko an magete la apar so se aha bar si adang si Karbi Anglong adang si kecia to man cipidat po aci tim lo ke pi la puja ande la kacipi ke chok ma chok cema pu la pen isia bange 2.9 abang ala 2.9 abang ke la ke autonomous council ke Assam government panchipidat na ipu la bangke hala DC panchipidat DC polote la ke chief minister lo nili si ka chini lo DC dengan chief minister pen chingki si jata ke claim titi la si DC ke claim mane chief minister si claim lo la si non DC panchipidat na ipu si 2.9 na long ke tu la ini election along yong si ilitum BJP apana ko pe hai to that vote pi to that pulo tangte lahini ke kache kroy dun that long ri kache yor la pen autonomous council a power an 60 dollar power an chief minister phan ka chipi kache hodai ku ke kache kroy dun lo alam the bangke ke lia bangke itum autonomous Karbi Anglong autonomous council tanang ne la pen nitum adet achitim ke kiche domban cerai deta me bu ilyung ki pudun lo puya kaje kroy dun lo anke la ta ko la parta pheri thu me dolang athema hala MOS along pini pe na para ke chia tum aphan ke na pilut long nang ne lo Karbi Anglong ke pu awe
alam ke le dam gan de pilo non kep pilo moninkan pho phike grip pho po ningkan ingkoi phike ingkoi po ang kado ve masih bang cerai tip pola ke la si ilitum la salam bang ke seriot piklo non council election bang ke la asat ke lang lo approval nang ke en lo English wen pudam lo te approval nang ke et karbia tom phat inglong arat tom phat nang tum adet ka che jor che kroi dun de ma yong si BJP phan kape hai lo polo te det ka che jor ka che kroi dun lo ben council ta Assam government phan ka che hodai ka che kroi dun lo yong si BJP phan perem det pulo tante la so a MOS ke cancel det pun lo la ke cancel automatically si cancel that pola ke thek lor alam la hello akam ke the la si pini neli rata tu man ka choningri la salam nang li tuma thakrang nang ni rong be thita ma thakrang nang ni nang li tuma det nang li tuma sumara avan anta service na bang nang thilap lo nonta aku nang thitu et jela long lian ta hem anta nang thitu lap jela non ne limit hang along li ta bang ka prek tum sina churai hat na ke cherai hat kot tia lo hek lor bang BJP do nili pata do lor ta hedi nili phana nang hai aruna le general dum han la ki duk dat dum han hai det jima la si sumila rong hang pita ili do ilek lu ko por hia thai ka ve ki duk pe na posi sumila rong hang pi ta ki chi nang lo la si som da thi pik jilang non anta sumila rong hang pia tom han a school dolo positan non anta thang da arong thang da sulila nang pusini tumar julong boisa ki pinangi poranta no ana pipelang pusini tumar julong